Atau yang dipakai, niat yang dilakukan, yang digunakan itu adalah niat baik, niat yang baik, maka sholat yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kasokin bajari wasiji kata wajian mustajib. Karena ada masih nakaro mau dia semau dia tu kobar. Karena una ibadat ditolak wa in ada qaula adli kusibi. Karena ati masdar kasih rohat tajam itu terjadi wa in lakum kasrat tahu takiran diputi ausbiat. Wana tu wahid tidak salah faatifan farigula tidak salah. Wana tu mulai wahidai makna wa amalin asbi bi ghairi istisna. Wa in utun